Reka mbasuhuze nanone aho muherereye hirya no hino mukurikiye Rwema Solutions ku isomo ry'indimi Igiswahili, Ikinyarwanda, Igifaransa n'Icyongereza. Niba mukibona hano mukaba muhageze bwa mbere, tubahaye ikaze. Aho byose bibera mwahageze kuri Rwema Solutions. Tumaze iminsi 3 twigira hamwe, tumaze kwiga amasomo 3 arimo akubiyemo amagambo akunda gukoreshwa cyane mu rurimi rumwe muri izo ngizo, tukagenda duhindura mu zindi, bityo kugeza igihe tuzaba dufata ikiganiro tukagiterura mu rurimi rumwe n'urundi. Uyu munsi rero ku munsi wa 4 turakora revision, gusubiramo twumve. Twatangiriye ku ijambo ry'igiswahili jambo. Jambo bivuga mu cyongereza ngo hello. Hello. Mu gifaransa dushobora kuvuga bonjour. Mu kinyarwanda mwiriwe neza, mwaramutse. N'indamukanyo muri rusange, greetings, salutation. Maamukizi mu Giswahili, indamukanyo mu Kinyarwanda, greetings mu Cyongereza, salutation mu Gifaransa, noneho maamukizi mu Giswahili. Twabonye rero bonjour, hello, jambo, salut, mwaramutse, muraho. Nicyo bisobanura iryo jambo rya mbere. Hanyuma iyo umuntu akuramukije mu Giswahili akakubwira ati wewe hujambo, noneho uramusubiza uti yes, uti sijambo. Sijambo ntabwo ikosa rikunda gukorwa cyane, nshaka ko mwe muzarikora. Umuntu arakubwira ngo jambo, ugahita umusubiza ngo sijambo. Oya, keretse iyo akubwiye hujambo nibwo umubwira sijambo, sina matatizo, sina problems, hakuna matara, hakuna matata. Hanyuma ijambo rya kabiri twabonye habari za asubuhi mu Giswahili, how are you. How are you. Hanyuma habari za asubuhi, mwaramutse mute. Mu gitondo nicyo bivuga good morning. Good morning. Bonjour, comment ça va. Ça va bien, merci. Habari ni nzuri, ni sawa. Sijambo. Sijambo. Twabonye rero habari za mchana. Mchana ni nyuma ya saa 6 kugenda ukagera nimugoroba, aho tuvuga habari za jioni. Habari za jioni. Bikava nimugoroba bigana mu ijoro, aho tuvuga habari za usiku. Good afternoon, good evening, good night. Bon après-midi, bonsoir, bonne nuit. Turakomeza tuza kubona how is your morning, mu bundi buryo bwo kubaza mu gitondo hawe hameze gute. How is your morning, amakuru ya mu gitondo ni bite. Habari za asubuhi, how is your morning. Bon après-midi, good afternoon. Habari za mchana. Turakomeza tubona uko bifurizanya ijoro ryiza. Mu Kinyarwanda tubwira umuntu ngo ijoro ryiza. Mu Cyongereza tuvuga good night. Mu Gifaransa tuvuga bonne nuit. Hanyuma mu Giswahili tukavuga ngo usiku mwema. Usiku mwema. Bishobora kudasa neza nuko ubizi cyangwa nuko iwanyu babivuga, kuko bundi baravuga ngo kidi
traduire di trahir. Ngo guhindura ururimi mu rundi nibwo bugambanyi bukomeye. Turagerageza gusa, icyo tugamije nuko uzashobora kwisobanura no kwisigura, abubwira bakakumva, intego yawe ukayigeraho. Igihe kizagera tujye twicara nko muri resitora, ibihakorerwa byose mu rurimi runaka tubishyire hariya ku karubanda, nawe ushobore kubivuga. Tukurikijeho ngo jina lako ni nani. Umaze guhura n'umuntu, muraramukanyije, hakurikiyeho kumenyana, murashaka kumenyana. Jina lako ni nani, aho ni mu Giswahili. What is your name? What is your name? Mu Cyongereza. Comment t'appelles-tu? Mu Gifaransa. Witwa nde? Jina lako nani? Jina lako nani? Au jina lako ni nani? Witwa nde? Jina langu ni Pascal. Halafu wewe? Izina ryanjye njyewe ni Pascal. None se wowe witwa nde? What is your name? My name is Pascal. And you? Mon nom c'est je m'appelle Pascal. Et vous? Nawe rero akakubwira, na mimi naitwa Jean Bosco. Moi aussi je m'appelle Jean Bosco. My name is John Bosco. Halafu wewe? Mambo ni sawa? Ni sawa sawa. Niko fresh. Fine, thank you. Asante. Fine, thank you. Thank you very much. Urakoze cyane. Asante sana. Merci beaucoup. Tafadhali. Tafadhali, iri ni ijambo udakwiriye kubura mu rurimi rw'Igiswahili, rikoreshwa inshuro zirenze 10,000 ku munsi. Tafadhali. Excuse me. Excusez-moi. Excuse-moi. Mu Gifaransa. Pardon. Byose ni kimwe, cyangwa pardon. Rikorerana n'irindi, ushobora kuvuga ngo please, please. Igihe uba when you are asking for a favor, please. Tafadhali. Karibu. Karibu bivuga you are welcome. Fine, thank you. Iyo umuntu akubwiye ngo thank you, uramubwira ngo welcome. Mu Gifaransa iyo umuntu akubwiye ngo asante cyangwa asante sana, uramusubiza ngo karibu. Karibu bishobora gusobanura ibintu bibiri. Hari ikintu ubwiye karibu, hakaba n'igihe uri kumubwira ngo yinjire mu nzu, uri kumuha ikaze, nabwo ukoresha karibu. Karibu tena. Niba ari ubwa kabiri cyangwa ubw'indi nshiro, nawe arasubiza ndiyo, yego, ndiyo cyangwa ndiyo, 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 yego. Irindi jambo, umefika Kenya, umefika Tanzania. Kufika, kugera ahantu. To reach somewhere. Arriver quelque part. Kugera ahantu. Urabaza umuntu niba yagezeyo. Umefika Kisimenti. Umemuona Pascal. Umefika Kisimenti, umemuona Pascal. Wageze ku Gisimenti, Pascal wamubonye. Have you seen her? Have you seen him? Ubwo tugiye gutandukanya noneho umugore n'umugabo. Have you seen her? Wamubonye ni umugore. Have you seen him? Ni umugabo wamubonye. Tuzabona igihe batandukanya ibitsina mu Gifaransa ho birakabije cyane kurusha izindi ndimi.
tuzabibona. Hapana, guhakana. Oya, oya, hapana. La, mu gifaransa no mu cyongereza uretse ko bitandikwa kimwe byose bivuga kimwe. No, no, iyo ni mu gifaransa, no mu cyongereza. Murumva mu gifaransa ndabivugira mu mazuru hirya, no. Mu cyongereza, no. Hoya, hapana, la. Hanyuma niba wamubonye ushobora gukoresha sawa, ni sawa, nimemuona. Sawa ni ijambo rivuga mu cyongereza no mu gifaransa okay, okay. No mu Kinyarwanda tuvuze ngo okay, abantu bakumva ibyo tuvuze. Hanyuma sawa, nimeelewa maelezo yako. Ni sawa, nimeelewa maelezo yako. J'ai compris tes explications. I have understood your explanations. Nimechelewa. I am sorry, I am late. Samahani mwalimu, nimechelewa. Mbabarira mwalimu, nacherewe. Nachererewe. Niwie radhi. Nabyo ni kimwe. Niwie radhi. Samahani, excusez-moi. Niwie radhi. Pardon. Niwie radhi. Naweza naweza kuangalia mzigo wako. Niwie radhi. Ni muntu cyubahiro uri gusaba excuse mbere yuko ugira ibyo ureba, niba uri umusekirite mu gikapu cyuriya mudamu cyangwa cyuriya mu papa. Niwie radhi. Naweza kuangalia mzigo wako. Nshobora gucekinga ibintu byawe. Est-ce que je peux voir dans votre sac? Can I check your luggage? Murabyumva mu ndimi zose uko arenye. Hanyuma sasa ni sangapi? What time is it? Ni gihe ki nonaha? Quelle est-il maintenant? Nonaha, sasa, now, now, now. Nonaha, sasa, sasa hivi. Maintenant. Ibyo ukeneye byose kumenya ku masaha, ku bihe. Ejo nibyo twabonye. Saa, isaha. Saa, clock, watch. Hanyuma leo, uyu munsi. Leo ni Thursday. Thursday. Today is Thursday. Mu cyongereza, today is Thursday. Uyu munsi ni kuwa kane. Aujourd'hui c'est jeudi. Mu Kiswahili, leo ni Alhamis. Alhamis. Ejo mu kiganiro cy'ejo comment nzigishe iminsi wenda n'amezi. Turashimira umuvandimwe watubwiye amezi yo mu Kirundi. Ubu kwezi kwa mbere ngo ni nzero. Nzero. Tugira nzeri mu Kinyarwanda. Nzeri ni ukwezi kwa 9, ariko nzero byenda gusa mu Kirundi ni ukwezi kwa mbere. Turabashimiye, turabakengurukiye, tunashukuru sana. We thank you so much. Turabashimiye cyane. Ejo mu Kinyarwanda tugira ejo hashize n'ejo hazaza. Uvuze ejo gusa nta wamenya ibyo uvuze utagombye kubisobanura neza. Ariko kesho mu Kiswahili tomorrow. Demain mu Gifaransa. Hanyuma ejo hashize ni yesterday. Mu Cyongereza
ni jana, jana mu Kiswahili. Hanyuma hakaza jana kutwa, yesterday but one, avant-hier. Kesho kutwa, ejo, tomorrow but one, ejo bundi. Kesho kutwa, après-demain. Turabona wiki, wiki, icyumweru, semaine, week in English. Katika wiki kuna siku 7. Dufite iminsi 7 mu cyumweru. We have 7 days a week. Every week has 7 days. Buri cyumweru, kila wiki, every day, every week, chaque semaine. Mwaka, umwaka, mwaka, year. Ane. Hanyuma mwezi, ukwezi. Month mu Cyongereza, mu Gifaransa mois. Hariho mois ngewe, hakaba na mois ukwezi. Bisomwa kimwe, ntibyandikwa kimwe, muzajya mubyitondera aho ngaho. Sekunde, isegonda. Sekunde, second, seconde mu Gifaransa, second mu Cyongereza, sekunde mu Kiswahili, isegonda mu Kinyarwanda. Minute, minute. Hanyuma kufika, ni dakika moja kufika usiku. Hasigaye umunota umwe kugira ngo tugere usiku wa manane. Tugeze saa 6 z'ijoro. Usiku wa manane, saa 6 z'ijoro. Mu Gifaransa minuit, mu Cyongereza midnight. Minuit, usiku wa manane, saa 6 z'ijoro mu gicuku. Sasa kutoka kazini ni dakika 10. Kuva ku kazi kugera iwanjye, kufika nyumbani, to reach home, ni dakika 10. Murakoze cyane ko mwakurikiye Rwema Solutions mu ndimi enye: Ikinyarwanda, Igifaransa, Icyongereza n'Igiswahili. Asante sana. Ninafurahi kuwapokea. Mukande subscribe, musharinge ikiganiro gikwire hose, tumenye ururimi. Twabonye yuko nta hantu uzagera mu iterambere kuri iyi mihanda nta rurimi, nta mibare. None muri uyu mwaka tuziga indimi, uzatoranyamo rumwe wispecialize muri rwo, ushobore gukwira imihanda yose ku isi yabaye umudugudu kubera internet, ushobore guhaha no kuronka. Mbakunda kubi, naho ubutaha mu isomo ry'ejo. Bye. Haya ya kuonana. A bientôt.